liefde is sterker as Samson, groter as Goliath. Wys my wat's lekker en maak bietjie lyk los vanaand. Diep in jou oë, dis waar ek nog kan glo dat môre weer beter sal wees. Ek ken elke hoek van my hart soos 'n boek, niemand kan my beter lees. Genoeg gepraat, kom ons laat die vuur brand, vlamme dans rooi, blou en geel. Kan nie genoeg van jou kry nie, niemand kan my soos jy verlei nie. Maak weer jou lyf los vanaand, want liefde is sterker as Samson, groter as Goliath. Hoendervleis lekker as jy aan my lyf van 'n magtige treuning, lippe soos hierin. Wys my wat's lekker en maak bietjie lyf los vanaand. Baby, wys my wat's lekker, maak bietjie lyf los vanaand. Julle sitplekke sal inneem, ons wil graag spoedig moontlik met die veiling begin. As julle almal net kan nader staan en solank julle sitplekke inneem asseblief. Dames en heren, goeiemôre. Namens Vleis Sentraal baie welkom by Glendor se Bonsmara produksieveiling. Ons hoop en glo en weet sommer dat julle na hierdie pragtige reëns hierdie dag in hierdie veiling terdee saam met ons sal geniet. Dames en heren, net voordat ons begin wil ek graag vir pastoor Steven vra om net vir ons die oggend te open asseblief. Goeiemôre, baie dankie. Dankie vir almal wat hierdie gereël het en dankie vir hierdie geleentheid. Nou ek wil net vinnig met julle iets deel en ek gaan oor 'n sensitiewe onderwerp gesels en die gedagte is nie om julle warm te kry nie, maar eintlik om vir julle te sê hou goeie moed. Nou baie keer in die boerdery ervaar ons onreg. En as gevolg van hierdie onreg in boerdery kom daar teleurstelling. En ons kan nou maar eerlik wees met mekaar, hierdie teleurstelling raak aan ons geloof. Dit maak dit moeilik om te bid, dit maak moeilik om te glo, en dit maak dit moeilik om ons Bybel oop te maak. Nou ek gaan nou nie vir julle noem wat se onreg daar in die boerdery is nie, maar julle weet dit self. Van die boer vat al die risiko en kry nie regtig wat hy wil graag hê nie. Of ons kan praat oor BTW, of ons kan gesels, ons kan nie ons eie mark se prys maak nie. En hierdie raak aan ons en ons weet ons nie wat om te doen volgende nie. En as ek gaan lees wat gebeur het met Samuel, Samuel het teleurstelling ervaar in sy lewe.
Hy het sy hoop geplaas in mense en sisteme en sy vertroue was eintlik in Saul gewees en as gevolg van Saul se sonde is hy koningskap van hom ontneem en Samuel weet nie wat om te doen nie. En Samuel het gevrees en hy is eintlik in hierdie gat van teleurstelling en die Here sê vir hom, is okay Samuel. Die Here gee vir Samuel geleentheid om met sy emosies te werk, sy kop reg te kry, maar tot op 'n punt sê die Here vir Samuel, dit is nou genoeg. Lig jou kop op en kyk voor jou, want dit wat oor jou pad kom, het my nie onkant gevang nie. En Samuel was eintlik in hierdie benoude posisie, want hy het geweet, dat Saul is agter hom aan, Saul soek hom, soos wat SARS maar ons almal soek. En hy weet nie wat om te doen nie, en hoor in 1 Samuel 16 vers 2, en hy sê, maar Samuel vra vir die Here, hoe kan ek gaan? Hoe kan ek gaan om 'n nuwe koning te gaan salf? En as Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, neem 'n jong koei met jou saam. Ek kom om aan die Here te offer. Wat so mooi is van hierdie gedeelte, as jy verder gaan lees, elke keer as mense hom gestop het en gesê, Samuel, wat maak jy hier? Hoekom is jy hier? Toe sê hy, laat die offer praat. Laat die offer elke vrees van jou stil maak, elke bekommernis van jou stil maak, elke vyand van jou stil maak. En dit is vir ons 'n mooi spieelbeeld wat Jesus Christus vir ons as gelowiges doen. Wanneer daar vrese by ons opkom in die boerdery, laat die offer saam met jou loop. Laat die offer eerder praat en laat die offer jou vrese stil maak. Ek wil vir jou sê, kind van God, moenie ophou droom nie. Hou aan om te doen wat jy wil doen. Hou aan droom. Onthou die offer, Jesus Christus, stap saam met jou en maak nie saak wat voor jou gaan staan en wat se vrees opkom nie. Jesus is die antwoord op dit. Ek wil net vir julle aanmoedig vanoggend. Hou aan droom. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet dat U vir ons alreeds 'n antwoord gestuur het. En Here, vandag sit hier mense en bekommerd wees oor hulle boerdery en hulle weet nie wat om te doen nie. Maar Here, dankie dat ons weet ons is veilig by U, want U het alreeds 'n antwoord op ons planne, dit wat op ons pad is. En Here, vandag wil ek vra, laat U as offer, as Christus, met ons vrese praat. Want ons weet, U maak elke vrees stil, want U is almagtig, U het die vermoë om dit te doen. En Here, ons wil doen soos wat Samuel gedoen het, maar net gehoorsaam wees. En Here, vandag wil ons ook gehoorsaam wees aan U. Laat ons sal volhard op U woord, want wanneer ons luister op U woord, is daar altyd seën en guns. En mag hulle almal seën en guns ervaar uit U hand vandag in Jesus se kosbare naam. Amen. Daar sê baie dankie, Pastoor Steven. Dames en here, dan is dit vir my 'n groot voorreg om vir die amptelike verwelkoming en bedankings aan die woord te stel, Smit Becker. Dankie, André. Om met te begin wil ek sê, Steven, baie dankie vir jou boodskap, vir jou gepaste boodskap. Ja, en as ons daar buite kyk, kan ons nie anders as om vanmôre bly te wees en die Here te loof en te prys vir die wonderlike reën wat ons ontvang het nie. Ek dink ons is regtig geseën. So daar's vanmôre ten minste 'n smile op elke boer se gesig. So ons waardeer dit en ons loof en prys die Here daarvoor. Om daarmee te begin met my bedankings, gee my 'n paar oomblikke. Wil ek vir elkeen sê wat jy is baie welkom. Dit laat 'n ou nogal klein voel as jy sien wat is die opkoms en wat is die ondersteuning. Ek waardeer dit baie, baie dankie en ek hoop elkeen kom kry waarvoor jy gekom het en ek hoop daar's nie teleurstellings nie. As ek by die veiling bly by die bulle, ek sal die bulle aflewer op 'n radius van 250. Die vroulike diere moet ons maar probeer self vervoer, maar praat met my, ek moet dalk 'n bulle of 2 in 'n omgewing aflaai en dan kan ek die vroulike diere vir jou saamvat. Waar's Bernard? Ek wil die Bonsmara Genootskap vanoggend bedank vir julle teenwoordigheid, vir julle ondersteuning. Ou Bernard, ek en jy kom al 'n pad, maar ek dink as dit nie vir jou was nie, het vandag nie plaasgevind nie. So ek wil vir jou sê bitter baie dankie, weet ek. Ek bel hier in die nagte vir Bernard en sê help my asseblief met hierdie program waarmee ek so sukkel.
en hy's altyd geduldig. So baie dankie ook aan die kantoormense, sê vir hulle baie dankie, ek waardeer dit. Ja, en as ek by die Bonsmara bly, wil ek vir my medeteelers, oom Sissel, Dirk is hierso, David is hierso. Yes, ek hoop ek het iemand uitgelos hier. Wil ek vir julle sê baie dankie. Dankie dat julle die moeite gedoen om na my toe te kom en baie dankie vir julle raad en leiding. En ek gaan nou iets doen wat ek nie normaalweg doen nie, maar ek moet vanmôre sê, oom Sissel, baie dankie. Ek het by oom bitter baie in my lewe geleer. Ek is baie bly jy's hier. Geniet die dag. Baie dankie oom. Aan my arbeiders, ja, dit gaan maar vinnig baie keer op hierdie plaas en die spoed is hoog. En ek wil vir julle sê baie dankie vir julle hulp. Sonder julle is dit nie moontlik nie. As ek by my familie kom, my vrou, my kinders, dankie vir julle ondersteuning. Tiaan, dankie vir jou bydrae aan die boerdery en in die stoet. Ja, en dan wil ek my ma, my skoonma en pa baie dankie dat julle hier is. Ons is bevoorreg om julle nog hier by ons te hê. Dankie ook vir julle hulp, ma, die tafels dek en pa, die help tafels dek en kaartjies maak en ja, baie dankie vir julle moeite en die ondersteuning wat julle vir ons gee. My kinders wat nou nie hier is vandag nie, ons is baie lief vir julle en baie dankie vir julle ondersteuning. En dan kom ek by die braaiers, Edwan, jy en Janko en Tiaan, dankie vir julle moeite en vir my hulp. Ja, in die voorbereiding, Amanda, jy en jou span, baie dankie vir die kosse en alles en Mali en al die handlangers wat daar is vir die voorbereiding van die kosse en die vanoggend se koffie en bybehore. Baie dankie, ek waardeer dit. En alles lyk regtig mooi hier binne in die saal, die blomme en die tafels, baie dankie. Dan kom ek by my borge. Dis ouens waarmee ek maar 'n pad loop in my boerdery. Ek wil vir Henry van Afrika die Voere sê baie dankie. Arno van Molatek, Rian van Voermol, Karina, sy is nou nie hier nie, maar dis nou Kobus wat in Herman se plek is van Vitek. Ries is nou nie vandag hier nie van Werbeck. Johannes, dankie vir jou van Zoetis. Corneille van MSD. Piet Delport van Introwet. Hengstein van Afriwet. Ja, en dan Dr. Stefan Wessels, hy is nou nie vandag hier nie, maar ek wil vir hom in besonder sê, ek en hy kom al 'n pad. Baie dankie Stefan vir die teenwoordigheid in my boerdery en dit wat jy met my help. Sonder jou kan ek dit ook nie doen nie. Gous vir die korp, versekering, Standard Bank vir julle ondersteuning en borg. Ja, en dan wil ek vir ou Ben sê, Ben Ingram, baie dankie. Hy bel my vanmôre, hy sê nee, hy wil vir elke koper wil hy 'n Sweetwater bolwelf gee. So ek gebruik sy bolwelf in my boerdery en ek wil vir julle boere sê as jy nog nie so bolwelf het nie, dan moet jy 'n plan maak want hy gee water. So Ben, baie dankie vir jou borg, ek waardeer dit regtig baie. Meerkat, baie welkom hier op Dorkom en by my produksieveiling. So hoop dit gaan met julle ook goed en dankie vir julle teenwoordigheid. Ja, en dan kom ek seker by die belangrikste ouens van die dag en dis vleis sentraal. Ek wil begin by Blyn, dankie vir jou ondersteuning my boerdery. Ek en Blyn loop 'n pad en baie dankie, jy kyk na my. Ja, en ek en hy kom net goed oor die weg en ons loop 'n pad met mekaar. Dan wil ek vir Mario, vir jou span, Andrei, Hendrik hulle hier buite. Manne, hierdie kan ek nie aanpak as dit nie vir Mario en Andrei is nie. Andrei, dankie vir jou eerlikheid, jou opregtheid. Dankie vir jou vriendskap. Hy het altyd 'n dingetjie wat hy op my trek. Hy's baie keer lelik met my, dan sê ek verkeerde goed. So, maar ek sal eendag sal ek my hou inkry. Maar Vleis Sentraal en julle manne baie dankie. Sterkte ook met die veiling en ek hoop dit gaan goed. Ja, en dan nooi ek elkeen na die veiling. Nooi ek uit vir kom ons kuier saam, eet 'n stytjie, kom ons geniet mekaar. Ons kom min genoeg by mekaar om mekaar te geniet. Dankie, sterkte. Ons moet baie dankie van ons kant af ook. Dankie vir die vriendskap wat ons met oom kan hê. Dankie vir oom se nederigheid, integriteit, eerlikheid. Ons waardeer dit. Dis lekker om die pad saam met oom te stap. Ons waardeer dit. Baie dankie.
Righto, ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, vleisentraal se normale terme en verkoopsvoorwaardes geld. Daar is 15% BTW betaalbaar op al die aankope, die laais gratis, maar op kopers 'n risiko. Dames en heren, net so voordat ons begin, 'n uitstekende geteelde stringbulle wat ons vandag hier vir julle aanbied. Hulle lyk nie net mooi van buite af nie. Hierdie bulle is noukeurig nagegaan, parings is gemaak en Smit well done. Hulle het regtig uitstekend en baie mooi by mekaar gekom. Baie dankie ook vir 'n pragtige vroulike dier aanbod, vir die gasverkopers ook, en kom ons gee vir hulle sommer ook 'n lekker hand. What, ladies and gentlemen, lot number 1, lot number 1, ladies and gentlemen, dames en heren, Side, Arthur de Villiers, Going Back, Syfersfontein, LAR, ladies and gentlemen, dames en heren, groeiwaarde van 101, hy's breed, hy's diep, hy's lank, 'n bil met 'n sterk kop, uit 'n pa wat vreeslike mooi vroulike diere teel, 'n bil wat se bout laag afkom, ladies and gentlemen, lot number 1, lot number 1, let's go! Ek het 40,000, ek het er 40, bid maar 40, bid maar 40,000, bid maar 40, bid maar 40, bid maar 40,000, bid maar 40,000, bid nou 40, bid maar 40, bid. Ek het 40,000, ek het er 40, bid maar 40,000, bid maar 40, bid maar 40,000, dat toe. Ek het 42, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 42,000, bid. Op 42, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 42,000, bid. Op 42,000, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 10, bid maar asking 5. Ek het 42,000, bid maar 42, bid maar 10, bid maar 10, bid maar 40, bid maar 10, bid maar 42,000 once and twice and all through and done. Dankie vir jy. By number 49. Lot number 2, lot number 2, ladies and gentlemen, look at him. Side, Cecil van der Merwe. Going back, Arthur de Villiers. Lawrence Ryf. Ladies and gentlemen, dames en heren. On the dam side, uit 'n koei met 'n TKP van 383 dae. 'n Lekker vroegryp tipe bil. 'n Bil met baie mooi sterk oogbanke. Baie mooi vel en haar. Allrounder bil. Vrugbaarheidwaarde van 108. Onderhoud 119. Ladies and gentlemen, lot number 2, lot number 2. Let's go. Up 35 bid maar 35 bid maar 5 bid maar 35 bid maar 35 bid nou 35 bid maar 5 bid maar 35 bid maar 5 bid maar 37 bid nou 37 bid nou 40 bid maar 40 bid nou 40 bid maar 40,000 bid. Ek het 42 bid maar 42 bid maar 10 bid maar 10 bid maar 10 bid maar 40 bid maar 10 bid maar 42,000 bid. Op 42 bid maar 42 bid maar 10 bid maar 10 bid maar 40 bid maar julle laat 'n goeie bil verbygaan vir min geld. Ek het 42,000 bid nou 42 bid maar 10 bid maar 40 bid maar 10 bid maar 42,000 bid. Op 42 bid maar 42 bid maar 10 bid maar 10 bid maar 42, bid maar 42,000 once and 42,000 twice and all through and done. Dankie Blyn, baie number 32, koper nummer 32, baie dankie om Hannes. Lot nummer 3, lot nummer 3, dames en heren, ladies and gentlemen, 'n bil wat uit Puna lyne kom, hy's breed, hy's diep, 'n uitstaande versbil, vrugbaarheidwaarde van 118, onderhoud 119, koeiwaarde van 105, ladies and gentlemen, bil met pragtige vel en haar, lot nummer 3, he's one of the better ones around. Let's go. Op 35 bid maar 35 bid maar 5 bid maar 35 bid maar 5 bid maar 35 bid maar 40 bid maar 40,000 bid nou 40 bid maar 10 bid maar 10 bid maar 40 bid maar 10 bid maar 10 bid maar 5 bid maar 45 bid maar 5 bid maar 45 bid maar 47 bid 50. Ek het 50,000 bid nou 40 bid maar 40 bid maar 50,000 bid. Op 50,000 bid maar 40 bid maar 40 bid maar 50,000 bid maar 50,000 bid nou 40 bid maar 40 bid maar 50,000 bid maar 50,000 bid nou 40 bid maar 40 bid maar 50,000 bid. Op 50,000 bid maar 40 bid maar 40 bid maar 40 bid maar 40 bid maar 10 bid maar 40 bid
52,000 bid. Op 52, 52, 55, 55, 55,000 bid. Op 55, 55, 45,000 bid. Op 55, asking 57. Op 55,000 once and twice and all through and done. Dankie Gerard. 44. Lot nummer 4, lot number 4, ladies and gentlemen, dames en heren. Side, Dirk Spaargaring. Ladies and gentlemen, dames en heren. Hy's lank, hy's diep. 'n Bal met uitstekende balans. Groeiwaarde van 109, onderhoudwaarde 109. Ladies and gentlemen, dames en heren. Lot nummer 4, lot number 4. Let's go. Up 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 5 Desert but now 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 37 but now 40 Heket 4 Desert Burma 30 Burma 30 Burma 42 Burma 30 Burma 5 Burma 45 5 Heket 5 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 7 4 Desert but now 47,000 bid up 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 7 4 Desert but now 47,000 but up 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 7 4 Desert but up 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 47 but now 47,000 once and twice and all through and done. Koper nummer 33 by number 33 baie dankie François. Lot nummer 5, lot number 5. Kan ons net verraad dat almal wat nie bovelders het nie, sal julle net so vir 'n oombliekie julle oë toemaak asseblief. Dames en here, ladies and gentlemen, is lot number 5, hy's lot nummer 5. Dis net absoluut 'n uitstekende geboude en geteelde bil hierdie. Dames en here, onderhoudwaarde van 124, geboorte gemaak van 106. Hy's breed, hy's diep, hy's liphard. Lot nummer 5, lot number 5. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. Hop 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Desert but now 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 37 but now 40 Heket 4 Desert but now 40 Burma 40 40 Burma 42 Burma 2 Burma 2 Burma 2 Burma 42 bid Heket 2 4 Burma 42 Burma 2 Burma 2 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 asking 5 Heket 45 Burma 5 Burma 45 Burma 5 Burma 45 Burma 47 but now 47 7 bid Heket 7 4 Desert but now 47 7 Burma 7 4 but asking 50 Heket 47 but now 7 4 Desert but now 47 7 Burma 47,000 but up 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 47 but now 47 7 Burma 47,000 but up 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 47,000 once 47,000 twice all through and done 47. Dankie Blaine, koper nummer 4 by number 4. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 6, lot nummer 6, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 6, lot nummer 6, ladies and gentlemen, dames en heren, Side, Bristow. Ladies and gentlemen, dames en heren, 'n uitstekende versbil in die ring. Speenkalwaarde van 114, koeiwaarde 106, 'n bil met diepte, 'n bil met kapasiteit. Ladies and gentlemen, dames en heren, look at him, lot nummer 6, lot number 6, let's go. Up 35 Desert but now 35 Burma 5 Burma 35 Burma 37 but now 40 40 Burma 4 Desert but now 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 bid Heket 2 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 5 Burma 45 Burma 5 Burma 45 Burma 5 Burma 45,000 but up 5 and 4 Burma 45 Burma 5 Burma 45 Burma 5 Burma 45 Burma 45 asking 47 Heket 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 7 4 Desert but now 47 7 Burma 47 bid up 7 4 Burma 47 but now 47 7 Burma 7 4 Desert but now 47 7 Burma 47 once 47,000 twice all through and done at 47. By number 41 by dankie Andries.
Ladies and gentlemen, dames en heren, is lot nummer 7, lot nummer 7, Side, Sissel van der Merwe. Ladies and gentlemen, dames en heren, TKP van sy moeder, 370 dae. 'n bil met 'n uitstekende agterkwart, hy's lank, hy's breed, hy's diep. Baie goeie groeiwaarde, vrugbaarheid 107, speenkalf 103, hy's lot 7, lot 7, let's go. Hop, 35 Brahma 35 Brahma 5 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 Brahma 37,000 bid. Ek het 7 Brahma 37 40 Brahma 40,000 bid now 40 Brahma 40 bid. Hop 4,000 Brahma 40 Brahma 40,000 30 Brahma 30 Brahma 30 Brahma 40 30 Brahma 30 Brahma 40 30 Brahma 30 Brahma 42,000 bid. Hop 4,000 Brahma 40 30 Brahma 30 Brahma 40 30 Brahma 30 Brahma 40 30 Brahma 30 Brahma 30 Brahma 40 30 Brahma 30 Brahma 42,000 once and twice and all through and done. Baie dankie om Nico, baie number 42. Lot nummer 8, ladies and gentlemen, lot nummer 8, ladies and gentlemen, dames en heren, Side, Sissel van der Merwe, going back to Arthur de Villiers, 204, 251. Uit die moeder met 'n TKP van 371 dae. Dames en here, bil met uitstekende toplyn, baie mooi vel en haar, 'n lang sterk bil, vrugbaarheidwaarde van 110. Ladies and gentlemen, he's lot nummer 8, lot nummer 8, let's go. 35 Brahma 5 Brahma 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 35,000 bid. Ek het 35,000 bid na 35 Brahma 5 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 37,000 bid. Ek het 37 Brahma 37 bid na 37 Brahma 37 bid na 37,000 bid. Op 37,000 bid na 37 Brahma 37 bid now once. 37 twice, all through, and done at 37,000. By number 39, baie dankie Manus. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 9, lot nummer 9, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 9, lot nummer 9. Ladies and gentlemen, dames en heren, vrugbaarheidwaarde van 118, onderhoud 115, koeiwaarde 112, 'n bil wat uit topmoeders kom, 'n bil wat uitstekend op onderhoud is, en dan seker een van die langste bille vandag hier. Ladies and gentlemen, he's lot nummer 9, lot nummer 9, let's go! Hop, 35 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35,000 bid na 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 37,000 Brahma 37 Brahma 7,000 bid. Ek het 7 Brahma 40 Brahma 40,000 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40,000 bid. Op 4,000 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40,000 Brahma 40 Brahma 30 Brahma 30 Brahma 30 Brahma 42 bid. Ek het 42 Brahma 40 Brahma 30 Brahma 42 Brahma 30 Brahma 42 Brahma 42,000 bid. Op 42 Brahma 40 Brahma 30 Brahma 45. Ek het 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45,000 bid. Op 45 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 bid. Ek het 45 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 5 Brahma 45,000 once and twice and all through and done at 45. Dankie om Gerard. Koop nummer 44, baie nummer 44. Lot number 10, ladies and gentlemen, dames en heren, Side, Sissel van der Merwe, going back, Arthur de Villiers, 204, 251, TKP van 376 dae, dames en heren, vrugbaarheidswaarde van 105, ladies and gentlemen, he's lot number 10, en heren, dames en heren, let's go! 35 Brahma 5 Brahma 35,000 bid na 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35,000 bid. Ek het 35 Brahma 37 bid na 37 Brahma 40 Brahma 4,000 bid. Ek het 40 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 4,000 bid na 40 Brahma 40 Brahma 40 bid. Op 4,000 bid na 40 Brahma 40 Brahma 40,000 Brahma 40 Brahma 40,000 bid. Op 4,000 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40,000 once and twice. And all through and done. Dankie meneer Church, koper nummer 6.
Lot nummer 11, lot number 11, ladies and gentlemen, dames en heren, lot number 11, lot number 11, look at him. Side, Nelius Ferreira. Ladies and gentlemen, going back to Lawrence Ryf. Ladies and gentlemen, dames en heren, on the dam side, uit 'n koei met 'n TKP van 372 dae, 'n bil met uitstekende koeilyne. TKP's van 376, 372, 376. Ladies and gentlemen, dames en heren, speenkalwaarde van 102. Hy's lank, hy's diep, 'n bil met 'n sterk kop. Lot nummer 11, lot nummer 11. Let's go. 35 Brahma 35 Brahma 5 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 Brahma 35 Brahma 37 but now 40 37 7 Brahma 7 down days but now 37 7 Brahma 37 but now 7 down days but now 37 Brahma 7 down days but heket 4 days rag about 40 Brahma 40 Brahma 40,000 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40 bid heket 4 days Brahma 40 Brahma 40,000 julle het hom misgekyk heket 4 days rag about 40,000 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40,000 but hop 4 days Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40,000 Brahma 40 Brahma 40 Brahma 40,000 once and 40 twice and all through and done at 40. Koop nummer 40 vir R40,000. Lot nummer 12, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 12. Side and dam side, Frikkie Creer. Uit 'n moeder met 'n TKP van 370 dae, groeiwaarde van 118. Ladies and gentlemen, dames en heren, hy's lot nummer 12, hy's lot nummer 12. Let's go. Up 35 Brahma 35 Brahma 5 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 Brahma 35 Up 35 Brahma 35 Brahma 35 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 dankie ek het 35,000 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35,000 once twice all through and done. Dankie meneer Church by number 6. Lot nummer 13, lot number 13, dames en heren, 'n top versbal in die ring. 'n Lang bal met 'n baie mooi kruis, kalfgemaak waarde van 113. Side, Dirk Spaargaring, Karoo Veldbondsmara. Ladies and gentlemen, lot nummer 13, lot 13 in the ring. Let's go. Hop 35 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 40 Brahma 4,000 but now 2 ek het 42 Brahma 2 Brahma 2 Brahma 2 Brahma 42 Brahma 2 Brahma 2 Brahma 42 Brahma 2 Brahma 2 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45,000 but hop 45 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45,000 but hop 45 Brahma 5 Brahma 47 but now 47 Brahma 7,000 but hop 7 Brahma 47 but now 47 Brahma 47 but now 47 hy raak net mooier. Ek het 47,000 Brahma 47 Brahma 47,000 Brahma 47,000 but op 47 Brahma 47 but now 47 Brahma 47 but now 47,000 bid op 47 Brahma 47 but now 47 Brahma 47,000 once twice all through and then dankie Johnny, koop nummer 35 by nummer 35, jy koop 'n goeie bal. Lot nummer 14, lot number 14, ladies and gentlemen, dames en heren, Poenabal in die ring, ladies and gentlemen, side, Dirk Spaargaring, kalfgemaak waarde van 111, hierdie is 'n lang bil, beautiful vel en haar, ladies and gentlemen, dames en heren, hy's lot nummer 14, lot number 14, in the ring, let's go. 35 Brahma 35,000 but now 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 5 Brahma 35 Brahma 37 but now 37 Brahma 37 by Blaine 7 Brahma 37 40 Brahma 4,000 but now 40 Brahma 2 Brahma 2 Brahma 42 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45,000 but up 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45 Brahma 5 Brahma 45,000 but up 47 but now 47 Brahma 47,000 Brahma 7,000 Brahma 50 ek het 50,000 reg vir 50,000 Brahma 50 Brahma 50 Brahma 50,000 Brahma 50 Brahma 50 Brahma asking to ek het 50,000 reg vir 50,000 Brahma 50 Brahma 50 Brahma 50 Brahma 50 Brahma 50,000 bid op 50,000 Brahma 50,000 once and twice and all through and done. Dankie hom Gerard.
Dames en heren, lot nummer 15, lot nummer 15, he's got the presence, he's got the looks. Kalfgemaakwaarde van 115, onderhoud 120, Side Karhoeveld Bonsmara, TKP van sy moeder 374 daal. Versbal, ladies and gentlemen, lot nummer 15, lot number 15, let's go! Up 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 37 but now 37 40 ek het 40 days dan ek het 40 vir Burma 40 Burma 42 Burma 2 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 bid up 42 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 42 days but ek het 42 Burma 42 Burma 2 Burma 42,000 once twice all through and done at 42 Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 16, lot number 16, ladies and gentlemen, dames en heren, Side KVB Karhoeveld 150026, going back to 108 and 103. Ladies and gentlemen, dames en heren, geboortegemaakwaarde van 109, onderhoud 119, koeiwaarde 101, groei 103. Ladies and gentlemen, lot 16, let's go. Up 35 Burma 35 Burma 5 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 Burma 35 bid ek het 37 Burma 37 but now 37 days Burma 37 7 Burma 37 days but ek het 37 Burma 40 Burma 40 days but now 40 Burma 40 Burma 40,000 but ek het 42 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 bid up 42 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 2 Burma 42 Burma 42,000 but up 42 Burma 42 Burma 2 Burma 42,000 once, twice, all through, and done at 42. Buyer number 33. Waar is die tang, my boy? Ek weet nie waar, hy moet hier uitkom, hy moet nie daar uitgaan. Hier is klop uitkom.
Righto, ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, he's lot number 17, lot number 17 in ring, lot number 17, ladies and gentlemen, dames en heren. Side, Cecil van der Merwe, going back to Arthur de Villiers, 060027. Ladies and gentlemen, dames en heren, he's a breë, diep kapasiteitsbal. Groeiwaarde van 124, vrugbaarheid 103. Hy's lot number 17, lot 17, let's go! Hop, 35 by the Matari 5 by the 5 by the Matari 5 by the 5 by the Matari 5 by the 5 by the Matari 5 by the Matari 7 by the 37 7 by the 37 bid. Hop, 7 down by the 37 7 by the 7 down by but Heck 7 down by the Matari 7 but now 7 down by the 37,000 but Hop, 7 down by the Matari 7,000 by the 7 down by the 37 7 by the 37 bid. Heck 7 down by the Matari 7 but now 37 7 by the 7 down by the 37 once. 37,000 twice, all through, and done. By a 31 by Donkey. Donkey oom Leon. Meerkat, is julle okay? Okay. Ladies and gentlemen, dames en heren, na lot nummer 1, lot nummer 18, ladies and gentlemen, dames en heren. Hierdie bal kom uit besondere moeders en oumas. TKP's van 378, 67, 84. 'n Vers bal met bespiering. Onderhoudswaarde van 115. Side Karoo-veld. Ladies and gentlemen, dames en heren, let's go. 35 Abrama 5 Abrama 35 Abrama 5 Abrama 35 Abrama 5 Abrama 35 Abrama 5 Abrama 37,000 bid. Ek het 7 Abrama 40 Abrama 40 Abrama 40,000 Abrama 40,000 Abrama 40 Abrama 40 bid. Ek het 42 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 10 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 42,000 but op 42 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 42 Abrama 10 Abrama 42,000 once, twice, all through. And done by number 39. Donkey Manus. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot number 19, lot number 19, ladies and gentlemen, dames en heren, side, Arthur de Villiers, 1787, going back to Syferfontein, 070154, kalf gemaakt van 103, ladies and gentlemen, dames en heren, lot number 19, lot number 19, last one for the day, let's go! Up, 35 Abrama 35 Abrama 5 Abrama 35 Abrama 5 Abrama 37,000 Abrama 7 days Abrama 37 Abrama 37 Abrama 37 but now 7 days in bed at 37 7 Abrama 7 days but now 37 7 Abrama 7 days but I get 4 days but now 40 Abrama 40 40 Abrama 30 Abrama 30 Abrama 30 Abrama 42 Abrama 30 Abrama 42 bed up 3 Abrama 42 Abrama 30 Abrama 42 Abrama 30 Abrama 42 Abrama 42 Abrama 42 Abrama 42,000 but up 3 days Abrama 42,000 once and twice, and all through, and done. 42, by number 47. Hy gaan Steynsburg toe, dankie Dirk, namens Kalfijn. Daar sê, dames en heren, baie geluk, kom Smit, 100% verkoop al, well done. Gee my lekker hand. Baie dankie aan elkeen van julle wat ondersteun het. Righto, ladies and gentlemen, lot nummer 1, lot number 1. Dames en heren, ons is by lot nummer 20, lot nummer 20. Die hoogste suksesvolle beer kan vat 20, 21, 22 en 23. Indien jy wil 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22 en 23. Dames en heren, hierdie is besondere mooi vroulike diere. Jy kan hulle maar daar naby die pad laat loop. Let's go. 15,000 begin my. 15,000, number 15,000, but now 14, but 40, 40, but 40, but 40, 40, but 40, but 14,000, but 40, but 40, 40, but 40, but 40, 40, but 45. Heck at 15,500, but 16, but 17,000, but now 16, but 5, but 18,000, 17,000, but now 70,005. Heck at 17, but 75, but 5, but 75, but 18,080, but 18,000, but 18,000, but 18,5, but 5, but 18,5, but 5, but 18,5, 18,5, but 18,5, but 5, but 18,5, but 5, but 18,5, but 18,5, but
bird. 18,5 by my 10 5 by my 5 by my 10 5 by my 5 by my 10 5. 18,5 by my 10 5 by my 5 by my 10 5 by my 10 5 once. Jy behoort nie gou weer in jou lewe sulke jong koeie. Dankie. 19, ek sal net my storie klaar maak. 19,000 by my 1990 by my 90 by my 19,5. Ek het 19,5 by my 19,5 by my 5 by my 19,5 by my 5 by my 19,5. Op 19,5 by my 19,5 by my 5 by my 19,5 by my 5 by my 19,5 by my 19,500 once. 19,5 twice. All through. And done. By number 41. Hy vat al twee die eerste groepe. Al vier. Baie dankie. 20, 21, 22 en 23. Righto, dames en here, slyp so lank julle tande, julle vingers. Ons is by lot nommer 24, lot nummer 24 en 25. Hulle is eerste kalf koeie met mooi groot kalvers al. En jy kan die bil van jou keuse by hulle gaan bysit. Oor 'n week of 2 as die veld baie mooi geel groei, gaan hierdie koetjies bitter mooi word. Hulle is jonk, hulle lewe net voor eerste kalf koeie. Selfe storie, die hoogste beer kan een of meer van die groepe vat. Onthou jy biep per stuk in die groep om een of meer van die groepe te vat. Daar's 2 groepe van hulle, lot 24 en 25, lot nummer 24 en 25. Kalvers is klaar op die grond, die kalvers is al mooi groot. Ladies and gentlemen, dames en here, julle sal sien lot nommer 25 is in die ring. Hulle het net verkeerd omgekom. Let wel, ons verkoop vanaf lot 24, lot nummer 24 en 25. Ladies and gentlemen, let's go. 15 weer om te begin. 15,000. 15,000 minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, mid. Up 15,000, minimum 14,000, minimum 15,000, but now 40, minimum 40, 40, minimum 14,000, but up 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 14,000. Julle gaan spyt wees. As hierdie gras groen is, kos hulle oor 'n maand 20. 15 om te begin. 15. 15,000, minimum 15,000, but now 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 14,000, minimum 15,000, minimum 15,000. Ons gaan hulle vir die oomblik net laat uitgaan. Chica! Ja.
Righto, dames en heren, ladies and gentlemen, weer at lot nummer 26, lot nummer 26, lot nummer 26, lot nummer 26. 5 koeie met colors, so ook lot nummer 27, 5 koeie met colors en dan lot 28, 5 wat op die punt is om te kalf. Dames en heren, die hoogste beheer weer eens JB per stuk in die groep om een of meer van die groepe te vat. Lot nummer 26, ladies and gentlemen, dames en heren, hulle is bitter mooi. Let's go! 15 to start. 15,000 Burma 40, Burma 40, 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, 40, Burma 45, Burma 45, Burma 5, Burma 18,000, Burma 16, Burma 65, Burma 65, 17, Hecket 17,000, Burma 17,000, Burma 75, Hecket 17,500, Burma 1880, Burma 18,000, but now 1880, Burma 18,000, but 18,000, Burma 1880, Burma 18,000, Burma 18,5, 18,5, Burma 1990, Burma 90, Burma 1990, Burma 90, Burma 1990, Burma 19 bid, Hecket 19,000, but now 90, Burma 1990, Burma 19,000, Burma 1990, Burma 19,000. Once, twice, all through, and done at 19. Vat hy allemaal? Hy vat allemaal? Sorry, Oelie, ek het nie eens gevra, is dit reg? Baie dankie, hoor. 29 nou, ja. 29. Naughty. Para 29. Righto, dames en heren, ladies and gentlemen, we're at lot number 29, lot nummer 29, lot number 29. 5 lotte van hulle tot by lot nummer 33, hoogste beheer weer eens meer as welkom om een of meer van hulle te vat. Dames en heren, let wel, hierdie is nie speenverse nie, hierdie verse kan jy op jou tyd, hier na die einde van die jaar toe kan jy hulle paar, hulle is so plus minus 16 maande oud. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot number 29, jy bie per stuk in die groep, en die hoogste suksesvolle beheer het die geleentheid om een of meer van die groepe te vat. Let's go! 10,000 Burma 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 10,000 bid op 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 9
Dankie. Ek het 9000 ek het 9000 9000 bid. Ek het 9000 ek het 9000 9000 but op 9000 9000 but op 9000 9000 bid. Op 9000 asking to op 9000 rand meneer is julle almal klaar? And 2 and 5 9-5 bid asking 7 9-5 Faberma 5 Faberma 9.5 Faberma 9 5 Faberma 5 Faberma 9 5 Faberma 5 Faberma 9.5 op 9.500 Faberma 9 5 Faberma 5 Faberma 9.5 Faberma 9.7 ek het 9.7 bid 9.7 977 Burma 97 but now 977 Burma 97 but now 977 Burma 97 but up 9700 rand meneer going once 97 twice all through and then I can get 97 97 hoor net of hy almal vat dis reg as hy almal vat Hy vat lot 29 en lot 30, lot nummer 29 en lot 30. 29 en 30. Dames en heren, ons is nou by lot 31, lot nummer 31. Hoogste beheer weer eens 31, 32 en 33 is jy meer as welkom om te vat. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 31, lot nummer 31, 9,000 to start. Ek het 9,000, ek het 9,000, 9,000 bid. Ek het 9,000, ek het 9,000, 9,000 bid. Op 9,200, 92, ek het 92, 95, ek het 9,5, 97 bid, 977 bid. Op 9,700, 977 bid, 977 once, twice. All through. And done at 9-7. Sportheid 33. Lot nummer 33, lot nummer 33, gelukkig het die mooistes gebly vir laaste. Dames en heren, lot nummer 33, lot nummer 33, let's go! 9.
Ek het 9,000, ek het 9,000, nummer 9,000, nummer 9,000, nummer 9,000 bid. Ek het 9,000, ek het 9,000, nummer 9,000 online. 9,000, nummer 9,000, nummer 9,000 bid. Op 9,000 bid nou 9,000 once, twice, all through and done. 9,000. Baie dankie Jaco, koper nummer 5003. Dames en here, weer eens baie dankie vir julle ondersteuning. Kuier lekker saam met ons en ry veilig terug huis toe. Right nou, dames en here, kom ons gee so 'n laaste lekker handeklap sommer vir almal, vir julle kopers, verkopers, baie dankie en geniet julle dag verder.